To nema, ima ide razbijemo večeras. Ovdje su braće iz Crne Gore, Podgorice, Banja Luke, Pala, svih krajeva. Tu su sa Pala, sa Banja Luke. Evo iz Banja Luke sa Pale momci i mi smo došli iz Podgorice da podržimo naše i poželimo srećan put za Njemačku. I to i nema niko što Srbi ni manje. Nema niko što Srbi ni manje. Ima nas 20 miliona. I sport je pravi ambasadori su naši sportisti. Jesu da su ne košarkaši, Čiču su košarkaši izneverili ovoga puta. Moj Milan Burović u stani će se popraviti iduće godine. I tu smo čas na Markanu da Bosance dotučemo do roga. Da vide da znaju ko je stari i ko je centar na Balkanu. Ja ide Čiča za Nemačku? Obavezno, pa ja idem do Trije. Ide Čiča do Tokija jer je Srbija do Tokija, tako? Idemo normalno da podržimo naše... Za razliku od mojih pedalja u Njemačkoj. I to je pokazalo ovo da vi kako je to ambijent večeras na Markanu. Iz svih krajeva, ima nas 15 miliona. I nema, mi pobeđujemo sigurno večeras. Jer tako, brate? Srbija do Tokija! Srpska neka, brate. Da nije ubačena kako, nije.